Biano mizingba baba mizingba mama ayaya angambe ala sokwa kila dawati singaleta na ndembeso chikuti banga tima asango tikodro na yangati sango mbibara la mingi simimuna la kwe zone gango na chakota sango teti la kuisu akutalita sango tini aketunga so ake birisi akanga yangati kapati kota bengolingoti awubia ti Afrika ngana ti aziso abundu ala nambage ti Dubai likodoti Emirat Arab Unis so cause momati be Afrika Brigitte Twadera lokolo kokapa na yani na popoti afomba lo fade beton buba nga na John Bambara sa kimuna ya sango konantoni ngbere nambage ti Dubai yo ngana mbage ya kepirisi akanga yangati meni kapati mandango so abundu awagosi na so territoire mingi nando ti pialo so adériner à programme national de désarmement, de mobilisation, réintégration et rapatriement sondurene avec PNDDR. Fade Roseline ndapayasa na role mande kuzu akimuna yasa ngona indoni nandoti na yati akuta sangoti tila kuiso singa ke fade nandapo sosi akanga yangati dans l'école ti so adériner Athénée complexe scolaire de la fille so akilambageti vakati bafio so akilati babaka aussi ti batati bongi fade awa kusingati divine keke singa na rock chakpa akevunga nande asangokwe na yati akuta sangoti ti la kuiso akutalita sangoni la ekekufatina ta sangoni ako na ako biari tumatiso ifanaliti asangotiye aike birisi akanga yangati kota kapati bengolingo so abundo awo bia ti kodosi seti Afrika ngana ti Asie na mbage ti kodoti Dubai di kodoti Emirat Arab Uniso cause momati bi Afrika le solo kinando ti bumi so akina beti leta pepe so adena tene cri de cœur d'une mère wala demati beti mama lo ngalo ko fa de kapana yanika na popoti a fomba lo fa de John Bambara senga na beton buba akivona asango nandoni ngere ambage ti Dubai awubia bala kona osioti Afrika ngana ti Asie so kozo mamati be Afrika ubia Brigitte Twadera comme konzi fondation cri de cœur d'une mère akina poponi so adutina ti kota bungbi so ndokwati fondation me kasarani ti fani bangba akondani na fango limonso awubia asarani na nducha pialo so la kisarani maboko na maboko na ndokwati fondation me ti fa biani anzona yeso apialoni akisara na ti kodo chala tene ti kapa so awubia na wawango chala si aduti na yani na sango tene ti kongonda ti bungbini wobia Brigitte Twadera afaso ndali ti kwati maboko na popoti fondation Merck na fondation Cri de cœur d'une mère soloke na lini ambeni awanga ti kodro ti amanda kode mingi na ndo ti kaingo kobela ti cancer ngana diabète loyesi na pikoti kota bungbi solo dutina yani ambeni mingi amananga akode ti kaingo ambeni akobela na tere ti azo na be Afrika ilondo na mbage ti Dubai kira batati bongi ti Fabiani so ekela sosi akondani na mbage ti londo ti tango nimbo ti gere ti 20,000 place na batati bongi meni kapati vungango sangonga na ti kamngondara so abundo fade awali so ake awali ti lini so alondo na ti agbavaka ndenge na ndenge si ala bondo tere ti mandai lando ti tongana si wali alindu ti tene akanga lege na asion sosi azo akesar na popotiala na yati akundu sewa ako na ako Fabiani so ake lo solo ke kwete komanda ti gbakodo ti bongi kaga Brigitte Andaralo vensi fadelu duti na liti amatanganika dorlondo koyango ngana Angela Gonda ndalti asango kwenandoni lango ako aikimulege na awali kosusi akoka pana ya chikota timingo tere chipikango pataraso chikiri chi inga yembrimbri nando tene ti CVR so aikebeni pialo so abate chitongo mbera a uzo kwenda liti sarango echingangu na tere chizo chizingongo mbe yamba na maboko chazo ngana chikiringo na poko sarango echingangu na tere chizo si siriri alimbi chiga na popoti azo na bata chibongi ndali chisosi aikebeni pialo so akegwe chitene a unzi awe kete komanda ti bongi kaga batulo so pialo so aike mulege na awali so aike na yati ngangu yere titena warambeni kusala ti maboko nga titene ala sara kusala ngangu ndali ti kiringo ti siriri na yati kodro iti njolusa bagi ki na kobosi madango yeso depi nguni ya sara ni na terechi awali amenenge na kudinga so ala kene yeso sarangola pe wala sikina ata paleti wa mungu akeso muziki na ala titene ala mandaye wenga tono za mandaye pe bodo dikono kuru sa yeso akana ditilo
tongana amanda yeni ala panala tene na nduti civis na kodro tala moyeni aye ti kodro ti moso agada wala ka monima wala kanye on doit te protéger na ibana kodro ti kete ya za kumbida mene ati projet ti sévère so ake fatene ti civis na ngeso afangana lege tene ala zingombe si ala tutina ngombe ti tene ala kana bale na ti kodra Meni akota la susi ya ikilandu ti bumbi ti ala so ke batene ti bumbi ti CVR ti ati bavaka myombe ti pata ti bongi aiki fala anja ti betilu. On a un membre du comité puisqu'il a identifié un bénéficiaire. Donc à la wundana il était vraiment qu'il faut ça un joli choix qui à la soit vulnérable et puis à la soit mérité ti tene à la dindania ti sévère ti tene à la sara kwani. Bangati ambeda ke soto ngana igati identifier zoni ambedi mingi nya mugia se watala amwazo sa sara kwa jinginza wa or déjà le sara kwa jinginza wa le lingi sara se perd puisque déjà le nambedi kete moyen mais yeti mu azo so yi akwa ikape ala dujigi tonga so titena permettre ala ga aussi ala wara kete ye c'est petit aider ala titena ala changer de gikita awali kirikira awali so yinga Meni sangoti kodoni aketi so ndukwa pialo maingo lo liketi lo fade na mbageti ndukwa ti kases meni kapati vwango sango mingi na nduti so mundi franza iri na peuple autochtone obet ko yamele Afrika amolo akefad na mbage karak na ya sango kona nduni ngotala kwa asi baluse na nduni tonga so kwa ki ala so a iri ala tene a aka si a kokapa na yati manango iso so ndani aketi tene a vunga ala na sango si a tombela na ala titene ali biti duti koka panga titene ala inga tenen zoni na yati kuta pialusu lusulu ke assistant technique ti pialusu le ke fanai dati manango yesu ikinambeni ngoiti kwa laso me akina legiti pialuti maingo akimini pialusu abate na mbuti maingo tizu me mingi na mbuti amasika wali ngana wali mena yani comme isa teneti ti zone yani iteni fu izambi nazo na terrain ape sina yati pialuni so atena bandu na mbutia itatia akaso na ligi wa passer tonala bana ati ngobuti kwa na ligi ti pialuti maingo so tukangwa mo linge na dala kolo aga so amuna la kete koforo so na ngati munjwa tene bourse mais akimu aussi tunga na wali ngana mlengeni na mbeni aussi andu kwa ti fango iti mabuku na azuti tene ala anvini asara iti mabuku si amu terita na charge aida nila la sui bumbi ala ti tene ivunga sango nisona ala mais aussi itisa ala ti tene ala sara kwesi ala mu terita ala na kwa susi pialuti maingu ati sara ngwatala ifana la so pialusu abaki ginda liti zoni ti duti zo ngana teneso abatene ti awali ngana a masika wali Sangoti kodola kwe bumbi tia wagosinga so ke vunga sango mingi na nduti pialo so dernier na programme national ti désarmement, démobilisation, réintégration na rapatriement sonduri erni avec PNDDRR avec birisi ala kangi terrain na pekoti men ko tamanda ngo isosi mule gena la titene ala wara akode na ndara ko si ala titene ala vunga fatu sango njoni na nduti pialo so dernier atene PNDDRR Roseline Ndapayasa Roulin Mandekuzu Biye ako maisa wa gosinga tukensa kindunya wa gosinga ayinga mbisa ina DDR zingala nyingi tunavunga sangonjo ndai kwa mwete msate ntira minizo akinjesu mokuma yenge ni kwa mfunga sangonjo beni tunga last buda wa gosinga tunefala DDR Kenya bokasa tunga esonda DDR boke waranjo tia DDR ikifasi kwa tunga ala inga na shuna sangotala ati shuna njozi ya sajiko amasa inga banjo ni shapa DDR kisu iso kongo ya gina DDR ni sira kila kontinent ya Afrika ina siti na kendoni ebundi na wa gosinga kitana vunga sangu siriso na sikodo na tukumba sangma ya tingo ndangati kibetala ideba betikoda undanda na kendoni sala siki bada na DDR ni sira kila kontinent ya Afrika. Je pensais parler de son mingi de la penda tiba lanso sa DDR jusqu'à lanso iba mene tukumba T3R solani sur le petit combo wande bimbi le petit mali le nati sur le terrain a bani yeti ba tukumba
mais comme l'Ukraine ngangwa sinisiki na nao sikira ngombe chini na nguvu ya Afrika akinjote nguvu ya maboko iliki na kwa siswa kimali nguvu ya Afrika matro sina ngela avec data que le wall fateva que ni wande bangu ya Afrika unda mu maboko ti wende bigi mimi na bagati muska bagati ko yem sani ya mulvet ne amungu wandesu kim na nguvu ya Afrika so kira kwa siswa kimali so kiso isala la ekoninga atu mati elera inga bien sur la suma beaucoup la petite personne de PPR mais comme DDR avec des armes que dans le rapatriement que dans l'année pour la montagne pour bâtir Uganda asala sibiani à moins elera sur yamba la côte de Africa qui la côte soit de passer sans la DDR là dans des personnes pour la typique d'Indabulo ça c'est jamais pour ça battre à bouli la pour que ça qui na wandeso na côte va être qui na zona pour wa qui la va ko donde avec le ça ko c'est na intérêt de c'est une coopération bilatérale à Tambla et ça c'est pour les mango et tout mais c'est qui la Amérique de ça voilà télé voilà il dit que c'est na pas que quoi faire de gagner que ça peut être la tombe de ça pour pas ici ça pour la main il termine pas et tout parce que il y a une jeune littéraire ça tout maintenant à que même ça m'a plus ça tout maintenant m'a conduit à aider à fi à kitinga à wande so na mieux ça c'est yo ka fati na qui là na kota ça ka sango ti kodola kwe daliti biango nzoni duti wala njoni mungo tunga na awa be Afrika na yati ada nganga benu biaso nduko benu biaso ke batene ti wati dadanga na njoni ngutinyo na ti kodro maboko na ndukwa benu biaso ke batene ti seni nga na mungo maboko ti ndukwa ti bendu ti gigi UNICEF ala le kreta danda preso men kapaso abondo ala kwati tene ala wara teresi ala limiti tene ala matériel na nduti bukusu ake mufadso lege ti tene awa be Afrika alimiti wara nzoningu na yati adanganga kwe sangona nduni ndalti obet ko ya melinga na africain amulu manango yeti lango okoso a bagi ndalichi kuta manango yesu lani a ona lango ti balako na use tisi na balako na utati nzesu yekeda aike mbeni manango yesu a ba lani teneti zango gereti ampeti so a ba teneti lekrengo nkunga na teneti seniti azu na yati a danganga lusolo eke na ndoti section wash na UNICEF na yati teneti lolo faso ndukwa tilu aike ngbala kwa ti tene a mumaboko ndaliti ziango na sisi kuta pialusu lusolo eke waenda ti pharmacie ngana ti organisation des soins le ke fana yimpwimpwi dati kuta manango yeti la susu aitaki so itisala akoko na ta ministère dende aussi na ta organisation internationale dende kitana ikwe gumbi la so kitana ibuli kitana yita na bikote beaucoup souci des analyses sécuritaires documents normatifs en matière d'eau hygiène et assainissement na été danganga ti akoko dati bungu ti suna ndapreso to na laso aitaki so se itisala so la longo na cha ministère ndende na niveau ti afringa na cha organisation internationale to wana ala dikone si aida na pekone si amu aussi ambira ndara chala si azana yani si iko ida na nyawa et bungu buku so ti tele izana biti la bene bia so useso bene bia ti sele na bene bia ti idoli ti tele iwara approbation chala alors on était présenté dans le conseil des ministres dans le conseil des ministres il y a pas qu'on a et vulgariser un document là qui a dans la tie quoi na yati administratif quoi qui tenait quoi beaucoup sur ça na quoi kodola kwe tete fanalita sangotie aike laso si akanga fade yangati kapati fangombeti na dans l'école soit dernière complexe scolaire de la fille soit nambageti vakati bafio so aike nati bavaka osioti batati bongi sangona nduni ndalti vine kekese ngana rock chakba kapati matanga ti kangango yanga ti da mapa ti ndela fe atambula fa dependegi na lege ti akete angia ti dodonga na ngia ti nda so amulingi ti da mapa ti kete ni nga na kota section a leke fade na dawa ti ababa na amama ti ala nila lo so lo yeke wainda ti da mandango mbe ti so logo da ti buge ti ababa ti amulingi so si ade afutatanga ti nginza ti
amulenge so pepe ti tene ala ganani ngalo goda lege oko ti wa ababa na mama tene ti ngwe ti ngo tere ti amulenge so ti tene ala ngbala kue na ya ti kapa ti ngangombe ti so. Merci mingi na gangotela. Donc merci mingi, merci nala. Si tu as la gape et que ça réunit pas mon tene que na ya ti gokongondo. Mais cette fois-ci à la gana lumière, donc lumière à zala. Un petit école de la paix et amulenge na capable. Parce que à la récitation, soit à la tene, à la abia, soit à la et ainsi de suite, que de soit là-dedans. Donc, c'est sûr que Managweni a gagné l'égénie. Qualité à que Amlingeni a gagné. Comme à l'école privée, Amlingeni a gagné certes. Mais qualité à gagné Begiti, qui n'a pas gagné, n'a pas gagné école, n'a pas mais si difficulté, si Gangoni à l'école, ça la gapin, il peut tout qu'elle soit fait. Mais même Betingu, dans leur tien, Amlingeni a que ça le Portugais. Mais le problème est que ceci, comment Abobana paye après, politique, il faut y aller, il faut y aller, on a besoin de payer, si on a pris la classe bas, ils sont ça à retarder une bonne marche qui est comme la capacité de la personne. Il y a ici à Bobani, à Butinduru, la personne, à soigner là, à Amrigina, quoi, il y a fait. Kwa la zamne ina go kirkir ma tipika go ballon après parce que na moment so ala sigi mingi ti go tipika ballon so ala ko dir sa yisu point ala mandane ko donc on a la gati kirso c'est comme si ala commencer encore na niveau de la que ça parler na ni donc il faut ala go amene ni batala joni a soigner là et puis batala territoire nduru dans leur alibi kirna amene ni na yi. Na ibaso kapa ti matanga so alekerni aike gindali ti matanga ti kango ti école pepe me aike ti tene afa na ababa na mamanga njoni ti ambi ti so amilingi so aike manda na da mandangombe ti ndela fe. Tikona natia sangotie et que le londo na batati bongi ti sukweti gona mbagi ti gba kodro ti Équateur ka ti faso bino bien sûr que va tenir gba kurunga na ti le kringo ya ti kodro Eric Mathieu Eric Kose Kamoto lona akuta so que ça kusala ndurna lo ala bondo aussi ala sala tamla ti kusala ti londo na lango bale ako na useti na lango bale ako na miambeti nzo kida na mbagi ti gba kodro ti Équateur ka akuta so guti tele ala bana letala ngasi ala bu ala wala ala nduna maboko tala tongana ici a legiso ki nambage ka abuba mingi subrimi na yati kodo komandati mamberi kati ngana sanga mbairi alve bombari so mfade kotia kutazo so lukina batati bongiawa lukigando so timuna ya sango kona ndoni bagbaranga na ligue eke so asara sikodo alingbeti mai eke tonga so si beyon biaso ake bateneti leke ngo alige ngana bagbara na ti kodoro Mathieu Eric Kose Kamo ngana azo kweso ake sa kusala ndoka beyon biatilo asara mbeni kapati tambela ti kusala na bageti berberati ngana nola kapati tambela so amulege na beyon biati goti ndu na maboko ngana ti bana le alege so abuba na yati batati mambere kadei ngana sanga mbaire na singo na batati berberati na bikwa okuso alondo ti on gouverneur ti région Équateur ayamba gbeyon bianga na zokosa mo pekotilo sina pekoni gbeyon bia lekere meni kapati pikango patara na bombe ti MINUSCA ngana zokota kesa kusala na bada berberati na iriti leta sina pekoti pikango patara so ala sukwe ala gwe na mbeni bageti badati berberati so pont ni akungwesi ayeke kutado si gbeyon bia agweti bembendo ngati ba tongana ensi alingbeti lekere pont so ti mulege na awa be Afrika so ayeke na bageni kati tena tambela ngala onyamba na ndoni gbeyon bia ayeke tene na depuis batati kusala comme ministre kusala baleki tenti lege effectivement bi voilà pasati tambiga na mbai kiti ba a lege ti ba tonanyera qui a été voilà pasati et Natal a aussi programmé depuis plus de 2 semaines qui est gag et ma propos aussi il a dit que le ministre résident qui Dr. Son c'est le gagé le pays le bandi maintenant il faut vraiment qu'il y ait des bas qui a tué les Guinéens parce que si les gars va les Guinéens pas gagner de passe donc il faut si le qui les Guinéens c'est une chose là les Guinéens ah si c'est ça sur un pays le pays c'est les Guinéens on a dit il y a une ça solution qui est aussi une
qui réparer à mener à partir de ça que urgence. Comme tu sais, il n'est pas le Guinéen, mais je pense qu'à un outil, l'axe, soit le corridor, soit le bon Cameroun, mais il place à la dessous, au Tadou, à tout le monde, c'est. Au Tadou, il pensait ici qu'on voit piquer, tout en coup, il n'y a pas piqué, les goûts, c'est les Guinéens. Il faut qu'il avant vite, c'est comme il bat, dans la Niera, il dit, il venir à moyen de rapidement, il renforce les Guinéens. Quand il renforce, les Guinéens sont faits. Sauti, tout à les Guinéens. Parce que nous, les Guinéens, c'était un carreau, il bat, il y a deux aussi. Il y a même un tintin, avec un tintin. Quand tu sors à la base, avec mon tintin, changement climatique, en tintin, il y a non. À quelle réalité? Réalité, là, ce mot là, quelque chose de français, c'est mon bas. Quand tu sors, il bat, il là, que la origine, tu vas bangoler. Quand on a fait la place, c'est une voie de tout le monde, il y a un peu. Les gars, petit, parce que mon frère, le ligue, l'on veut le faire les gars. Donc, on a pas engolé le boubattu, le ligue, c'est l'on a. Donc, la politique, on a été ça, la ligue, c'est que tu sont du bas à la tique, à place, si il passe. Denis, ça m'a sonné, il y a des attaques, les Guinées, à tout pour la télé, mais la télé, les Guinées, à ça, même à pas, il y a un petit maison, un terrain, mais à protéger, à ça, ni là, si, à nous, les gars, un bout de temps, c'est bien comme avec un déjà, de ça que Moutoumi, là, avec ça, si les Guinéens, vous banaroro, quand tu suis bas, les gars, vous n'assistez. Mais en tout cas, à ces situations, ça, c'est la ministre de résidence, le docteur Sonset, le team qui est là dans ce ministère, c'est qui a pas pratiqué le son, c'est la petite mise en beaucoup. Si les Crémolais, il y a là, vous n'avez pas là-bas. Donc, il y a pas de team, il y a qui a pas pratiqué, mais est-ce que pour ces deux teams, il y a là qui est utilisé? Ça, la fois, il faut ajouter peut-être du team, c'est une donc, c'est ça, ils en ont à la base de l'équipe. Tinga, ton année, machine tinga, technique tinga là qui est utilisée. Parce que les Congolais qui ont dit, mon machine, mon patagini, ou mon tout pour la télé, t'en donne. Non. Donc, il y a pas de temps, il y a leur soutien. À la tête déployée, technicien, il faut que, à technicien, à bout. Alors, à ça, la personne, en beaucoup, ça la nagoué, c'est à Ninga. Un petit saut, en bénéfice, ça, la calani, qui n'a pas entendu, à Ninga, on a donc, il s'est fait parce qu'on a fait des amis, non, on a mis à français, il faut ça la mine à l'église, donc il a fallu une année qui est pas là, une fois qu'on a l'église, une année matérielle, donc là, le petit tenait à technicien, à nous, à porter là, d'aller la partager, donc là, il fallait être là, parce que ça, c'est pour utiliser tout ça, on a l'église ou pas, ça veut dire que le final, la so, capacité d'ambela, tikusa la so, na lini mawa gbeyon biaso ke pateneti leke ngwa lege ngana gbagbara na ti kodoro Eric Rekose Kamo na zo kwesa mo pekoti lo aike tiba ateneti lege so abuba na bageti region ti Équateur so aike akpengba kusa la so bia ti kodoro kota wa fango beti ti konde na sinda gigi Fosin Archange Twadera azana beti lo ti lekere a lege ngana agbagbara na ti kodoro ti mulege na kutukutu ngana zo si alingbe onyamba si kodoro ti be Afrika alingbe ti mai na uzu. yana kiginando ti asango ti bubango ti alege ti mbage ti Équateur so si akota sango ti ti la kuiso akondani imusingila mingi na la so ti fade si abanga ama akona ako asango ti ni kwe yako la ndo pepe na ti kete tango na ngunga miambi ti la kuiso fade mbiki kirindu so ti mula pekoti asango so kwe na yanga ti mundu Franzi alangmanzoni.